Setlhopha sa Security Systems se fenya sa Orapa United mo motshamekong wa Botswana Premier o neng o tshamekelwa ka lebaleng la Lobatse Sport Complex. Taposa ke yora nang ka puo ye diatla mothetsong ka mogela ga bodi ya mogele mo pegong ya ntlha mo tshwarela tetona re slamba tsogwane a re go aga mabelo a lokwane go rallela lefatshe leno ke maiteko a puso a go fokotsa letlhoko la lokwane le le nang teng ga go nna le dikgwetlho tse di amamhama wa tsa kgotetso go mafatsheng a lefatshe leno le tsayang lokwane teng a re go nna teng ga mabelo a go tla thusa go tlhabolola itsholelo ka go thama ditiro re tsogane o bile se jaaka na simolodisa semmuso ka go ya mabelo a lokwane gaufi le motse wa Tšhobokwane mo kgaolong ya gantsi a rutle lesego mokwaisi ka nako ene mogare wa apese lefatshe leno go boka le tshuba lefatshe leno le ne la nna le letlhoko la lokwane le le tseneletseng mme seo sa supa ditlamorago tsa go ikaega ga lefatshe leno mo go rekeng lokwane go mafatsheng a mabapi se ka jalo sa gwetlha puso go tla ka tharabololo go netefatsa lookwane le nna teng ka nako tsotlhe go tlamela lefatshe leno go agiwa ga mabelo a lookwane ka jalo ke tsela nngwe ya go tokafatsa mohama wa kgotetso mo lefatsheng leno. We are here today for a project that will enhance our fuel availability, affordability, and reliability. We bear witness to the commencement of a major national strategic project. Botswana is completely reliant on imports of refined petroleum products from neighboring countries, mostly from South Africa. This over-reliance on a single source and a single route poses a high risk to the security of fuel supply, as has been witnessed in the past when there was prolonged fuel supply shortage. Ka go e ya mabolokelo a lookwane ya amogetse ka tlatsopedi mo kgaolong ka ebile e solofetse go thama ditiro. Re solehetse ditiro re le beng ga re le batho ba gantsi rona ba Tšhobokwane re setse re ntse sego ba kile ba ha ba dira yone terata e ba thapa ba le babedi. Tshologelo ya rona re le baeteledipele ba kgaolo ya Gantsi South re bona batho ba rona ba tsile go phophoma mabapi le tsa itsholelo bogolo jang ba ba leng mo dikgwebong. Tiro e kgaogantswe ka dikarolo di le 4 ngwe a tsone e le ka go ya mantlo a bonno le diofisi e solofetseng go wela mo kgweding tse di 12 jaaka go se go tlhalositswe go na le administration offices go na le staff houses mme jaaka mo parlamente na bua ga re a ge matlo a mantsintsi ya staff house ke hela ba berekang bosigo la itse gore go ga go mothaba mme a betla re ka mosobele re nyane re sa itse gore ga go mothaba gore ga re tšhentšhe re ire sennane ya le tabo le ira gore re be re simola re le ba go sele re sa re lebe motho o tla la ntse itse gore go na le motlhaba ga a tsena wa tšhentšha nyayanong go motlhaba o montsi ne re sa solela gore motlhaba wa Tšhobokwane o kana a ba re variation a teng e be ya go tsaya madi ya pega kwa re be re sa nne le storage ka kwa yaanong ke raya gore ba gaetsho a re se ka ra dira jalo ka dikgang tsa gore hela nnyaa ke goromente o tla ntsha madi. Kago ya matlo a bonno le diofisi e tla goa ka madi a tla tshwarang 183 million pula mme a betswe company ya Estate Construction e leng ya Botswana le sego mokwaisi BTV News gantsi. Mo tshwarela tatona re slamba tsogwana re puiso e tsweletse ka go tla ka methale ya go tlamela bagodi re tsogana o bile se mo moletlong wa go lemoga bagodi kwa motseng wa Kidia o neng o rulagantswe ke bodiredi jwa lephata la botsogo ka kgaolwane ya Mopipi a re utlwe se ba itseng tebogo. Ba ke bangwe ba bagodi ba motse wa Kidia ba ba neng ba tsene moleto wa dijo tsa motshegare o maikalelo a one e neng e le go lemoga seabe sa bone mo go ageng le go thabolola lefatshe leno. Mo tshwarela taotona o ne a ba tiisa mooko ka go ba abela dimpho. Re na le batho ba e leng gore ba vulnerable le batho ba ile gore ba kgona go itirela dio ka bontsi re gona le modi ko he modi ke botsadi jo ile gore bo re tsisitse mo lehatseng le le ka kwana re ha ka lona ha ka ne se lona go ka ba go sena tafole yone ga ka ne se ka lona go ka ba go sena jone Botswana tsho le dirile go le gontsi rona ka dingwaga tsa rona re ke go ntsha batho di out kana go ba lemoga bothokwa jwa bone mme ke tsela ya mongwe le mongwe wa itse gore ga go stare ga gona ka se ka tshela ka tese sena modi. Lefatshe la Botswana le itsewe ka puso ya batho ka batho e bagodi ba nnileng le seabe mo go ageng le go itshegetsa. Ga se puso ya kgokgontsho
ke puso ya thokomelang batho bile ga se puso ya tshololo ya madi le tshwaretse gore le tshwaragane temothuo temo ke ene re rutetsweng nna ke bua ke sentse ke lwa le go lema ke bolawa ke matho go sa bona. Mo tshwarela taotona o gateletse maitamo a puso a go tamela bagodi. Ke re le lemogile ka melao e le amang bagodi le ta thusiwa ka dithuso tsotlhe tse di le tshwanetseng tse di harologaneng. Go booking la thusiwa ke rona la hatsi hela mo e leng gore booki ja rona bo mahala go tsamaya boa go tsena ko di-operationeng le go isiwa ko mahatsing a le gore bolwetse ja gago bo tshwere ka nako wa go bona booki ko. Ano re lebogele go itshoka ga lona mo le go itshokang ka bobelotelele ja lona ka go tswelela le ntse le eme lehatshe la lona nokeng le puso ya lona nokeng. Mo go tsa dithabololo bagodi ba bane ba tlhalosetswa gore tsela e tshwaraganyang motse wa Kidia le metse e mengwe e tla tswelela e tshelwa mmu wa lekgarapa gore e kgone go tsamaega segolo bogolo ka nako e ya dipula. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Kidia. Dipula tse di mašetla di tlogetse motlhala wa tshenyo kwa metseng ya Tsamaya le Sevilla kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba. Tshenyo e akaretsa go rutloga ga dikago dingwe mo metseng eo, a rutlwe Abigail Madirobo le Faith Dithethe. Sekolo se se botana sa Tsamaya ke nngwe ya dikago tse di amilweng ke diphego tse di mašeta le dipula tse di gosomaneng mo metseng mengwe ya kgaolo ya Bokone Botlhaba. Dingwe tsa dikago di rutulogile mo go togetseng dithoto di le mo lebaleng le dibuka tsa baithuti di le mo metsing. Malapa le one a amegile ka jaana mo metseng ka bobedi malapa a ka tshwara 20 a amegile ka ditsela tse di harologaneng. Tota go na le tshenyo e tona, ditlelase di setse di rutumologile, di sanke di hatsi, di emeletse le ka diplanka. Me yalo ditlelase tsa teng tse di amegileng thata ke ditlelase tsa free tsone tse e leng gore tsotlhe di emeletse di dutse. E be gora gore e nngwe tlelase ke ne re beile dibuka mo teng. Dibuka tsa teng ke dibuka tse dintsi hela tse e leng gore re ne re designer library. Dibuka tsa teng ke tse e leng gore di senyegile, di wetswe ke di-ceiling, di tetse metsi tse e leng gore ne di le hasi di metsi. Tota e nnile tshenyo hela e tona thata. Ne re kopa gore betso a Motswana mongwe le mongwe o ka re tswang thuso ba gaetswa a re thuse. Re se ka ra ba gore goromente hela ke ena ka re thusetsang batho le rona ba e leng gore re Batswana a re utlweleng ba bangwe botlhoko gonneng ga re ka bo re lebeile gore go senyegile jang re ka bona tota gore nya ke tshenyo e leng gore ko. Komiti ya dibetso tsa tholego mo kgaolong e malala a laotswe go katamela bothe ba ba amegileng. Re tsibogile ka gore pego e tsile maabane bosigo mmina a re phakela ra gore ga bonega o ta re le komiti ke ka re malala a laotswe ka gore a itse gore nako tsoletse ke nako e leng gore kgaolo ya rona go na le mahelo a e leng gore a tshabelelwa ke tsone disaster thata tsa diphego le dipula jang. Mmina a re go gore teng ga rona mono ra tsamaya le metse e mebedi ya wa Tsamaya le Sevilla o e leng gore ke yone ne e lebega e amegile thata. Bangwe ba ba amilweng ke tshenyo e ba lebogetse thuso e ba e bone mo makalaneng a harologaneng. E ne a re phakela ka thusiwa ke bommabupi go ne ba tsile phakela ne ba tla ba botsa gore a gona thuso ya potlako e leng gore e ne ka tlhokagala mme no go sena sepe se se ka tswa se senyegile thata mme ba bua gore go tata ba bangwe le bone ba ne ba kgabola ke bona e tlile ba nthusa gore ba re ba tla mpatlela dijo sengwe se ke se tlhokang. Bangwe ba batho ba ba amegileng ba supile ha ba tshwentswe ke bangwe ba ba anamisang ditshwantsho tsa mato a bone mo maranyaneng ka nako e bone ba santseng ba thubegile dipelo mme ebile ba setse ba leka go batla tsela ya go baakanya mato a bone. Faith Dithethe, BTV News, Tsamaya.
go tla go ya diofisi tsa sepodisi di le 20 le boferabobedi 28 mo ngwageng o tlang wa madi se se tlhomamisitswe ke tona wa itshireletso Rekagiso Mmusi fa a bula semmuso diofisi tsa sepodisi tse di kwa motseng wa Kaudwane mo kgaolong ya Kweneng a tlhalosa fa se le maiteko a puso a go lwantsha borukutli pego ka Pretty Mokgweetsi. Mapodisi a motse wa Kaudwane ba ntse ba sena ha ba direlang teng mme ba thusetsa setšhaba mo kgotleng ya motseo. Mme jaanong seo se fetogile ka jaana ba agetswe dikago tse di lopile madi a feta sedikadike sa dipula. Mme jaanong tlhabololo e tsholetsa ditsholofelo tsa morafe ka jaanong ba iletsa go bona ditirelo tse di tokafetseng. Ina re ka 2015-2016 ga tsewa ditshwetso tsa gore re nne le gore re lebe metse go go ka tolosetswang ditlamelo tsa sepodisi teng. Mme Kaudwane o itlhetse le gore kelehelo le le tlhotlhwa le leng gore ke la dikgolagano go golaganya metse yotlhe e go morago ga lona le bajanala mo kgaolong le gone go tsena mo phakeng ya rona le ka thusa thata gore bajanala ha ba le gaugi ha ba batla ditlamelo batho ba ba gaugi le metse e gaugi ba batla ditlamelo ga mmogo le one paballo ya diphologolo tsa rona. Bagetho borukutli bo tsentse le bogo mo lehatsheng le la Botswana mme ke sone se le bonang re le phata la sepodisi re eme ka dinao re le ka go rage ha mapodisi ba ka direlang teng ha mapodisi ba ka nnang le ha ba berekelang teng gore re itebaganye le borukutli bo. Mme hela ke ngwa tsone di police station tse re di bulang mo lehatsheng le la Botswana. Mopalamenta wa kgaolo e Reflection Liwe o kopile puso go tlhodumela mangwe a matlhoko a leng teng mo kgaolong. Ke tsile go lebogela ofisi ya ga Tona Mmusi gore bo e rile mo dikgaolong tse di sokolang tse di batlang di police station tse di tshwanang le rona re latswe ke tlhware mo Kaudwane e re mo bogompienong re bo re tsile go bula ofisi e kgotsa e tsile go e re neela semmuso re lebogela seo Tona hela jaaka re ra makorwana a buaga a rona a raletse khudumela tšo mmone gore ke mongwe a metse e metona re tlhoka mo go tsa 28 tse nneng o di bua tseo re tlhoka go bona e nngwe e le ko khudumelatšwe re tlhoka go bona e nngwe e le ko salatšwe re tlhoka go bona e nngwe e le ko Motokwe. Mapodisi a motseo a go tlhile go dirisa dikago tse ka fa go tshwanetseng le go di sireletsa go netefatsa gore di tswela mosola banni ba Kaudwane le mafelo a mabapi. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Kaudwane. Mo go lwantsheng go nyelela ga naga ka ntata ya go remiwa ga ditlhare mo Tšhobe Enclave le Tutume lekala la dijo la temothuo le a mafatshefatshe le tshwaragana le maphata a mangwe ba bone go le botlhokwa go ema ka dinao ba tla ka lenaneo la Botswana Sustainable and Mopane Landscape Management Project le le tsileng go thusa mo go kgotlelesega ga naga le go thibela go remiwa ga ditlhare Kitso Temane wa bega. Go fokotsa ga temoteba le go shaga naga le go hula ga leruo go feta selekano mo go bakang go tla ga lefatshe le go kgaola ditlhare ke dingwe dilo tse di baballang tsamaiso ya tlhokomelo lefatshe mo Tšhobe Enclave. Lenaneo le tsile go thusa thata mo go tlhaboleng lefatshe le tiriso ya one mme re phelong le thusa go oketsa selekano sa go ntsha dijo tse di lekaneng mme ebile gape le thusa mo matshelong a batho. An impact program which you want to see the improvement in terms of food security that can only be done when you are actually making sure that the land is productive. So what you're going to do under this project is to come up with activities that are going to enhance the productivity of the land. One of those issues, like we have to do some restoration aspect too, so that we can reverse and avoid land degradation. Bana le seabe mo lenaneong le ba tshwanetse go nna fatshe ba tlhodimela metlha le mengwe e ka thusang go tlhabolola tiriso ya lefatshe ka ebile maphata a tikologo le bojanala le la temothuo a akarediwa le mo lenaneong le. O itemogela impact ya se re tlabeng re se dira gore ha re beile in place policies re thusa go dira di-plan tsa di-integrated land use management plans re dira capacity building ya our forest extension services re dira capacity building ya bodiredi hela ka kakaretso Ministry wa Tikologo, Ministry of Environment le Ministry wa Agriculture
ke one di-ministry tse e leng gore di kopanetse go implementa project e. bana la seabe ba re ba itumeletse lenaneo le ka ebile tirisano mmogo mabapi le tlhokomelo ya lefatshe e a nametsa ya rona tiriso le dibapalanage gantsi ga se e leng gore ra rema kante re bolasta re gothelela tsa go dira tsone ditatana tsa rona re tsa phate nngwe e be go ba go ntse go sala sethare se ntse se eme hela gone ga re dige sethare yana ba goroga go na le sengwe se ba se ba mo tafole e le dijo so batho ka bontsi ba thaloganya le gore go botlhokwa gore re somarele di tsanaga ditlhare di tshwanetse gore di sumarelwe ka lebaka la gore ke tsone tse le go di a regisa mme le tsone gore di ate kana di kgone go tsala di ntse gale mo lehatsheng di tlhokana le yone thuo ya notsi ka gore ga re lebeletse go gwedisa ditlhare mo botsogong ja rona ke gore e be di gwedisiwa ke tsone dinotshi ke ka mo ke ne ka ntsha yone ntlha gore gongwe notshi tshwanetse go somarelwa thata gore re tle re kgone go ka tshela ka gore re tshela ka tsone dithare banne ba motse ba rotloediwa go emisa go rema ditlhare le go tshuba naga mme ebile ba thusa go tlhokomela lefatshe kitso temane Botswana Television Kasane mokwaledi wa lekgotla la ka boditsha la kgalagadi re Nicholas Motlogelwa a re lekgotla la ditsha la kgalagadi le koletiwa madi a kanang ka 17 million pula ke beng ba ditsha tsa dikgwebo a re se ba ditirelo tsa lekgotla leo ka hamsing o buile se jaaka lekgotla leo le ne le tshwere thutopuisano le beng ba ditsha tsa dikgwebo bosheng kwa hukuntsi a rutlwe Neo Modungwa go kgobokanya madi a dituelo go tswa mo ditsheng tsa dikgwebo ke tsela nngwe lekgotla la dikgwebo le e dirisang go oketsa madi a le abelwang go tsamaisa ditirelo tsa lone Ramotlogelwa a re go tlhoka go duela ditsha tsa dikgwebo go ama sekgwama sa bone ga mmogo le bokgoni jwa lekgotla leo go isa ditirelo kwa setšhabeng bangwe go na le setsa ba di beilweng wa di bedisetsa di sele hela o ta bo le setsa le commercial hela e le go khona shop bona ta bo ya go nna ba keneke go tsaya dikoloi tsa ga motse o ta tsa o fasa go mo ploto ya go di keneke le fa go ntse jalo bangwe ba bagwebi ba tlhalosa fa lekgotla la ka boditsha le tsaya nako go tsibogela dingongwara tsa bone ga lo di tsare mme tshwaragano ya rona ba re sokodisa ditshatse ka le di a wa ya ntse ga o sa ntse o batla madi go tsaba ka kono ba go ka mo seleke ha di randela di diragala ke dansa sky nna ke na le go culture ya 600 by 400 ke beirana without my knowledge ke be ka go be go a go mpapa ke be ka go a ke tsana go metsi gae go bo gora gore ya ke simolola ke nna le mathata a gore ke senke metsi re Motlogelwa o gwetlhile ba baneng ba tsene phuthego e go netefatsa fa lefatshe le ba nang nalo le ka ba tswela mosola a ba rotloetsa go ipopa go dira dikhamphane gore ba kgone go ikopela madi mo makalaneng a thusang ka madi a go simolola le go godisa dikgwebo solution ha ba sena madi ha se go realize la tsaba so let's get into partnership le ba bangwe or list out or level this that's what the level o tse madi mo go lona ne a yona le tsompelo wena go le ba ka le rente mo kwa beng ba disa tsa dikgwebo ba rotloediwa go duela disa tsa bone ka nako go itsa gore sekoloto se gole go fitlha ba sa kgone go se duela gotlhelele Neo Modungwa BTV News Hukuntsi bomme kwa toropong ya Selebephikwe ba gatetse pele ba tshwaraganela go tokafatsa matshelo a bone le go nonotsha seabe sa bone mo go tlhabololeng lefatshe leno ba supile jalo maabane ka maloba ka Labotlhano ba rulaganye letsatsi la go tsenela tiro ya maitiso go abelana megopolo e ka rarabololang dikgwetlho tse di ba amang ba wetsa ngwaga wa 2023 ka serodimo se se kwa godimo le go betla tsela ya ngwaga o mošwa wa 2024 ba thusana le ba Women to Women magazine ka re bomolisi wa bega go bina mmogo ba kgabile ka mebala e farologaneng e supang diemo tse ba tshelela mo go tsone mme ba tsile go nosetsa maikutlo a bone ditlhaloganyo le maikarabelo a go nna bomme le bomme ke rona ba e leng gore jaaka Setswana se bua ba re tshwarang thipa tlhaloganeng mme ebile le ga o reetsa pina ya setšhaba ya re emang bomme tlogang banna mo go supang gore mokgwele otlhe wa gore re ka tlhabolola lefatshe la rona o mo go rona bomme go
go tsamaelana le setlhogo sa letsatsi go kopana ga bomme ba ya nna sebaka sa go amogana maele a botshelo le mananeo a ba ka itlhabololang ka one. Empowering her go tle go abelana dithuso, go abelana dikgakololo le bomme ba bangwe le go tshegetsana. Re tshwanela ke go itse go tlhaloganya our spiritual stability, our spiritual health. How we tlhaloganya se go botsa polokasi ya maikutlo. When you wake up in the morning, you look at yourself in the mirror. Love what you see. This is you. Yes. And there's nobody like you. And God made you like this. Love and accept yourself. Always try to find ways to improve yourself, to be healthy, to be the better version for yourself. Not for gore mono o tswelele pele le mo isagong ngwana wa mosetsana a bo a sa tlogelwa ko morago mo tirong e. This shows gore basadi ke batho ba ba ikemetseng ka dinao. I've seen it with a lot of women. My mother is an example. Ke motho e leng gore she holds a lot of strings, right, in order to provide for the family. And I think it's really beautiful to be a woman. For the girl child to initiate change, she has to be aware of the power that is within her. And it is our responsibility as a community to facilitate an environment whereby the girl child knows that she has a voice. Bomme ba Silibe Phikwe ba tla tsena mo ngwageng o tlang wa 2024 ka mashetla ba amole dikitso le kgothatso e ba ka e dirisang go fitlhelela ditoro tsa bone tse gantsi di bewang pele fa ngwaga o simologa. Karabo Molosi, BTV News, Silibe Phikwe. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Ruth Thomas yo dingwaga di 22 a tlholega kwa motseng wa Masunga o letsa gapile korone ya mabontle wa Miss Top Model Botswana 2023 mono ga borone. Se se tla morago ga phadisano e mashetla gareng ga gagwe le makgarijwana a le hera bobedi ba ba neng ba itumile molomo wa tlase go gapa korone eo a rutlwe Mojadi Mokibelo. Bosigo jwa mathatso bo ne mo rola ditso tsa kgaisano ya ntha ya monoga ya Miss Top Model Botswana e maikello a yone e le go pula ditalente tsa basetsana ba bantenyane mo go tsa modeling ebile ba na le toro ya go tokafatsa ditalente tsa bone tsa modeling le hatshe ka bophara. Makgarijana a le 10 a tila ipapanne go phadisana ka masheta ka maikello a go gapa korone le go emela lehatshe leno go kgaisano ya mahatshe ya Miss Top Model World e soletseng go tshegediwa ngwaga o tang ko lehatsheng la Egypt. Go nna le tshepo le tumelo ga le kgarijana Ruth Thomas mo ditikologong tsotlhe tsa kgaisano eo go ne ga mmaya mo maemong a mante a go gapa korone eo. I think what made me stand out more was being authentic, be myself, not looking around who is doing better than me. I just became myself. I had a relationship with the inner me, so it helps me to take out what I'm feeling at a moment. So I think that helped me to be able to be present in the moment and to feel what I'm doing as much as I'm seeing what I'm doing. Kgaisano e ikaelela go godisa go menagane mohama wa bommabonte le go thusa makgarijana go phadisana le balekane ba bone le hatshe ka bophara. Honestly, you know, I've been in this industry for 14 years now, and I think there's so much talent that needs to be unearthed, especially in the modeling space. You know, that is why I saw that there's a need for us to do something about it, because I felt it was neglected or there isn't much being done about it. Yeah, so this is to say to our models, there is light at the end of the tunnel, and we are here to give them all the support they need. Yeah. The number one priority is that we help the girls to appreciate themselves and the garments that they've been given a chance to wear. We want them to wear this garment, to look beautiful and feel free and showcase their flair for fashion as well as their flair for style. Ruth Thomas o longwa serota ke Praise le Tebele ha Rose Njavera a gapile maemo a boraro. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Thomo Tsukudu le lungwe dirang ke bone ba fenyi ba khaisano ya mabontle le rabontle wa Little Miss and Miss Botswana Primary Schools. Maikalelo ya khaisano e ke go ribolola le gone go tlhabolola talente le botsipa jwa bana go tsweng kwa dikolong tse di potlana ka go harologana mo dikgaisanong tsa mofutao. Khaisano e ne e tshegeditswe mo ga borone Monica Setshwaela wa bega. Mhama wa mabonte mo lefatsheng leno o ntse o itemogela kgolo mo dingwageng tse di fetileng mo ibileng bangwe ba setseng ba kgonne go iponela phatha le gone go dira mo go kgatisang mo dikgaisanong ka go farologana le kwa mafatsheng a sele. E re lentswa go ntse jalo go ntse go na le thaelo ya go rutuntshiwa ga bana go tswa kwa moding ka dikitso kgotsa botsipa jwa dikgaisano tsa mofuta o sengwe sa kgaisano e lekang go se tsibogela. Mo kgaisanong e bana ba ne ba kgaogantswe ka dithopa ka go farologana go ka akaretsa ba dingwaga tse di kwa tlase ga mmogo le bana le bogole. Bana ba ne ba nna le sebaka sa go supa talente ya bone ngwao le kapari mo seraleng. Bangwe ba bone ba tlhalosa ba itumeletse phenyo ya bone ka jana e ne e le kgaisano e seng motlhofo. I want to show young girls like me that it is possible to be what you want. When I grow up, I want to be a lawyer because I want to help people get justice. I'm very happy. Maikelelo a kgaisano e ke go rotloetsa bana ba dingwaga tse di kwa tlase go dirisa talente le bokgoni jwa bone go atega mo ditorong tsa bone. Re batla bana ba e leng gore they are fresh from home, ba e leng gore ga ba tsenele any modeling agency so that we can unearth and unroot talent ya bone. We've got contestants as far as Lobatse, Serowe, Sojwe, Totome, it's all over the country. Go tlhalositswe ha bangwe bo mabonte le rabonte ba tana le sabe mo kgaisanong ya mofuta o gape e le ya mafatshe-fatshe kwa Malaysia ngwago o tang. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Mo parlamente wa Gabane Mangkhodi re Kagiso Musi o go itlile dialogane tsa sekolo sa Christian Heaven go tswelela balwela thuto ka jana ena le bokgoni jwa go ba neela dikitso le matsipa a tshwanetseng go kgona go etelela pele. Se se bilwe kwa moletlong o neng o tshwere go akgola dialogane tseo tse di dirileng bontle a re utlwe re filwe Motube. Sekolo sa Christian Heaven School CHS se kgona go neela baruti ba Mangkhodi sebaka sa go tsena dithuto tsa go nna baruti ba ba rutegileng jaaka sekolo se se ikalela go tswelela se ruta baithuti ka bontsi se kgona go alosa baithuti ba heta 80 mme ba le 12 ba tswa kwa motseng wa Mangkhodi. Mme mo re ka go dira mo re ka se go lebale gore baruti ba Mangkhodi botlhe a tswa kae re make sure gore re rotloetse gore be sekolong re bua ka sekolo se se ka reng ka moso gore menta gore supa gore moruti o raeng. Mo parlamente re Kagiso Musi o solofeditse banni ba Mangkhodi go tswelela a ba emanokeng. Sone se ke se buang ke re tsela e re tsamaile na re ha ke simolla tiro e ka tla go lona le baruti ka re baruti a re tshwareng tselae Mangkhodi gore a kgone gore a bone botshelo o tlhokana le lona le baruti. Through the school which is on the line. The school is online for 1-year certificate, first year is certificate, second year is diploma, third year is higher diploma. Moemedi wa sekolo sa CHS Alice Mwanza o solofetsa fa tla tswelela a go tla baruti go tsena dithuto di tshwana le tse ka go itemogetse fa baruti ka bontsi ba sena dikitso tse di fapegileng tsa go kgona go rarabola dikgwetlho tse di apere morafeng. Re filwe Motube, Botswana Television, Mangkhodi. Setlhopha sa mmino le kopelo sa sesole sa Botswana se tsweletse ka go rotloetsa le go abela bao ba tlhokileng lesego mo setšhabeng go ralala lefatshe leno. Setlhopha se se abetse lekgotla la bopelotlhomogi la Kgodisong Center kwa motseng wa Kanye 2025 tsa dipula go thusa bana ba dikhutsana ga mmogo le bao ba tlhokileng lesego mo setšhabeng ba ba tlhokomelwang ke lekgotla le. Ke Segofetse Makwinja. Setlhopha sa mmino le kopelo sa sesole sa Botswana se tsweletse ka go ngoka batho ba le bantsi ba ba kgatlhegelang go tsenela maitiso a sone. Mme se ke sone se thusang gore setlhopha se kgone go kokoanya madi a thusang makalana a dirang ditiro tsa bopelotlhomogi.
modulasetilo wa setlhopha se Colonel Gaone ke gapile a re ba kgotsofalela thotetswe ya Batswana mo loetong la bone le maiteko a go kgobokanya madi a ka jaana ba ne ba tsere sebaka sa ngwaga tse tharo ba emise lenaneo le morago ga go tlhagoga ga segajaja sa COVID-19. This is the 14th place we are in, and we have reached to 20 charitable organizations, amount up to 425,000 monies that we have donated so far, of which this year the budget was 450,000 for all the venues that we will be visiting. Mpho e ta ka nako e maleba ka jana le kgota le la Kgodisong Center le tlhalosa fa lena le tlhoko la madi fela thata. Ke itumeletse masole a Botswana mo go gakgamatsa madi a kana 25,000. Bana ba ga ba duele sepe mme ba thusiwa ke dikereke tse pedi tsa UCCSA tse di mokanye mme madi a ba ntshang dikereke tse ba tsa mo meneelong ya Sontaga le Sontaga mme ba tshwanetse gore ba duele babereki ba sekolo be ba rane sekolo ka one jaaka utilities, teaching aids and other things. So madi a re abetseng gompieno a tisitse monyenyo o motona mo diatlhogong tsa rona ka gore na le matlhoki a mantsi a e leng gore you are going to meet them ka madi a. With regards to Sologelo le Thoeketso, yone teng, but we cannot compare it to the previous years as Dikgang ya dikolo tlase tsa itshwarelo bo COVID, as we are witnessing the Ukraine le Russia e lore as of now e affecta le ha sehela economically, global economy. This year it was after COVID and the preparations did latanyana, and which I don't blame people, but the response that we see to me is promising. Batswana ba kopile go tswelela ba rotloetsa setlhopha se sa mo nakong eno se tla wetsa lenaneo la ngwaga ono ka go tshwara maitiso a bofelo kwa teropong ya Lobatse mo mafelong a beke eno. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. So re di ba phegelana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ke go segonkwe o eme sentle go gonela tsa metshameko. Kgaitsedi Dumela sa mokarra o teng wa tsoga mo. Ke hano re bona ile gore ke ntse ke lebeletse dikgang jaaka ke ntse ke di bala yana ile gore moodi kana kiralo ile gore ke kone maikutlo a Christmas a go godimo ke dumela gore le bo di family together jalo go a banka ngwe le bo metshelo jalo ba banka ngwe ke itse gone gore le madi a arogangwa rights go a kgaoganwa madi mme hala ke itse gone gore gona le ba batla ba re madi a jelo ke bo dipeba jalo ba supa gore madi gayo a jelo ke di boko jalo gore go makgwakgwa le bona ba ba tsietsang batho jalo mo ditsele ba nnantse ba re tsana ka ke go profite kana le bona a kere ba batla madi a Christmas ke ba tsana le bona ba tshwantse gore ba bona gore kgantse ba diela tlhoko ba na matse ba right go ntse jalo re ne le tsa metshameko tla ke go leboge sa moka mme ke re madume wa tshotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe o tla bonga go ena re kgantsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka go re lotlhe re tsena mo go tsona re simolole ka digogang kwa pele. Dino tse pedi tsa ga Bokang Rathipana le Thato go potsa dinela security systems phenyo ya dino tse pedi go ile ngwe mo motshamekong wa Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Lobatse Sport Complex a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Try and release is it set for the other side. Flows a good ball in. Oh, you can see the indecisiveness of Malapela. It's a goal by Rathipana. It's a beauty. The referee says no penalty. On the counter, systems can break them. 3 against 1. Idilidalis. Tempo. Rathipana is a beauty. Tata Hobute. Whenever things are going, whenever you need to make the right decision. Eric Okame goes down. Penalty. For the Zimbabwe to give Orapa the first goal, and he does calmly so. They are back in it. They have given. It's a very big 3 points. We really needed these points more than I could imagine. As you saw the fighting spirit on the pitch,
So I'm really happy about the 3 points, but there are things that we need to address going forward. We continue to struggle. I thought today we had given it a fight, and it took maybe 5-6 minutes of madness, and at the end of the day, it's what cost us the match. And you look at their first goal where their player escapes from the pressing zone, but we still had ample time to regroup, and we didn't. And where we thought we would have a go at them looking for an equalizer, they hit us on the break, and at 2-0 it was always going to be a tall order. But when we scored, we still had time. Unfortunately, it wasn't to be, and we lose once more. jaanong fa re di garela setlhopha sa Prisons 11 se weditse ngwaga ka go tshameka maleka a nno e lengwe setlhopha le sa Motšhudi Chiefs mo motshamekong wa ligi ya National First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa SSJ Grounds mono Gaborone maabane. Madua ao a tlogela setlhopha sa Prisons 11 se le mo maemong a bolesome ka dintlha di lesome go tswa mo metshamekong e le lesome. Sa Magosi mo letlhakore le lengwe se garela ngwaga o se le mo go a bone ka dintlha di lesome le botlhano. A re utlwe go le gontsi katlego kgakole. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o go sena ope yo sireletsang ba tlhaselana kgapetsa fela Prisons ya nna bone ba bona nno ya ketapele karolo eo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 31 ka kutlwano sentsho. The Warders ba ne ba tshwarelela ketapele eo go fitlha motshameko ya konakong ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi, Prisons ba tswelela ka go tlhasela banna ba kwa Motšhudi fela Tumisang Selolwane a bo a tsogile sentle a sireletsa bontle go netefatsa fa Prisons ba sa atolose ketapele ya bone. Fela ya re The Warders ba solofetse gore ba tla fetsa motshameko o ka phenyo ya nno go lefela go fa one Molapi a emeletsa barati le barotloetsi ba Magosi a lekalekanya dinno mo metsotsong ya dikgobalo go fetsa motshameko o ka maleka a nno setlhopha. I believe I played well except for poor finishing. Otherwise, the whole of the game I did well. I created chances even on the last minutes. We created 3 or 4 chances, but we couldn't convert. That's where we failed. One of those games, to me, it's 2 points lost. I don't think Santoro really game. After game after the win I think the boys thought maybe I won an easy game. Complacency they creep in. We try to talk to them about it or re win baje le re jele kana samalo ba be baja for our recipe mo. You play the game, we will celebrate that. I think that's what killed us today. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ya Borwa e tshamekilwe maabane Jwaneng Young Stars e lobetse mo go Ditshane Fighters dintsi ka phenyo ya dinno tse lesome go lefela fa Union Flamingo Santos e notile Extension Gunners ka nno e lengwe go lefela. Notwane e buile kwa Tsabong e sa tshola sepe morago go betswa ke Desert Nqau ka nno tse 2 go lefela mme kwa Mankgodi Black Forest le Tlokeng United di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Fa re lebaka kwa Bokone e ntse le tsa First Division Motlakase FC e fentse Peacemakers ka nno tse 2 go lengwe fa BR Highlanders e notile Mbalakalungu ka nno e lengwe go lefela. Baeteledipele ba Loko Chadibe FC ba kgaogane dintlha le Santa Green ka maleka a lefela setlhopha fa Tsabotlhe FC e faphile Sankoyo Bushbucks ka nno tse 2 go lengwe. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Morulaganyi wa kgaisano ya chess ya Besa Mesaiti Women International Master Norm Charles Mesaiti a re kgaisano eo e simololang ka moso e tla thusa go godisa motshameko wa chess go tswa kwa moding mono gae la Afrika ka bophara. Mesaiti o buile se gompieno kwa polosemosong ya kgaisano eo mono Gaborone. Besa Mesaiti tota e tshwaraganetse kgaisano e le lekgotla la Botswana Chess Federation. A rutle Victoria Dikgang. Masaiti o supile fa kgaisano e le lantlha e tshegetswa e bile re letse ka motshameki wa monogae wa chess Besa Masaiti yo o fentseng setsele lantlha ko ka boditseleng ya tsa metshameko monongwaga e tla thusa gore batshameki ba kgone go gola mo motshamekong wa chess mme ba felele ba tshameka metshameko e duelelwang. O editse ka gore e tla thusa le go tsweledisa fa lenaneo la re ba bona ha le feletseng teng. With this tournament, we are going to have 2 categories. That is the WIM NO, which is made up of the best of the best. This is the best of the best. That's why you see that in Botswana we have 3 players, Dr. Francis,
whom I could say that is more or less like the captain of the national team and is one of the seasoned players whom we believe that is still there, she will play here. Naledi Malape, the just recent winner of the Botswana National Sports Council Elite Scholarship, believing next year is also going to play here. Then Ivesa herself is also going to feature here. Then we have high-rated players who are grandmasters, who are women international masters, who are international masters playing in this event. batshameki ba le lesome go tswa mo mafatsheng ka Botswana, Africa Borwa, Nigeria, Romania, Poland, Georgia, France le Mongolia ba tla bo ba phadisana mo kgaisanong e. This, I think it's a vision. I wrote it down last year in 2022. I said I want to help grow an initiative that can promote chess in Africa and of course encourage young girls and boys. We took the theme of changing the game for the girl child because I believe that's something that is very necessary in today's society. We want to encourage our young girls that there is more to life. I think I'm very lucky still to be invited in this competition. Hope this tournament will be really important for region, your country, but also Africa to promote women chess. I've done another event in the past to promote African chess with the program of International Chess Federation, FIDE, and with Susan Polgar some years ago, and I was making formations in Madagascar, actually. So I'm really happy to continue this tradition, let's say, to promote more and more in African countries chess. Kgaisano e simolola kgwedi eno e le lesome le bofara bobedi go tsena e le masome a mabedi le bone kwa Cresta Hotel mo Gaborone. Mofenyi wa kgaisano o tla ikgapela 12,000 pula fa yo tsere maemo a bobedi a tla tsaya 10,000 pula mme maemo a boraro a tla bona 8,000 pula. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. mme ka gore ya lo re khantsa motshameko tsa Botswana tonight di boela ka tsela e ntseng jalo wetso a re boere kopana kgante jana ka nako ya bofara bongwe jaaka tla be ke go dinela ka se semane mme ka gore ya lo sala sentle a ene boroko ke boe ke di busitse go o lebile samoka a boya go nele ditlhakgolo tsa la gompieno o lebile khatsere ke re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe ke go leboga o lebile a re kopana kgantele wetso a re pele re di khutlisa re bonetse neng di tlhomile kwa setlhoeng puso e tla tswelela ya ga mabelo a lokwane puso e tsweletse ka go tla ka methale ya go tlamela bagodi setlhopha sa security systems se fenya sa Orapa United mo motshamekong wa Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Lobatse Sport Complex. Wetso re di ba kutleteng fa di gantsa rona tsa nako ya bosupa o ska ba suta thulaganyo ya tswelela. We are gathered here today to celebrate a significant milestone in the field of public health, and we are thrilled as the United States government to be part of this launch.